Narumpayu Newskum ke channel nam taki padba ke Briu Newtar. Kajing akan ada pedang ke Afghanistan bat ke Pakistan kala nang jurba kadang mi kisni hakabah kan ke kenti ki arliang kila yasiat batru kila siat bom marshal yang uput jang ki arli kiri ki bala tipru kumu duran line ka Ministry of National Defense jang ke Afghanistan kalong ba kala penyap ya ki sanut ki spy Pakistan kum ka kuput ya ka jing penthai bom ke Pakistan shashil yang jong put ke sarkar Afghanistan kalau empat ba men hakamit jang arpun retorik hakapor kumba prabaji lasiat shashiliang jang uput hadin bala kentur ki sipai jang ke Pakistan ya uput jang ka hakisngi ki baladep uhe jang ke Afghanistan ulong baka Pakistan kala kentur put badru bakal penyap iki kentai bat ki kena Afghanistan ya ka bala siu kaliang ru daki basiat shashiliang paktia khos Nangarhar, Kunar, bat Nuristan, kabadan Pakistan. Ke Afghanistan bat kalong, bakal penpra yaki kitem jang sipai Pakistan, bat ru kela khandrup yaki kat khandai tli ki pos sipai, hapok saw kenta. Layap ru prangut ki sipai Afghanistan, bat katwai ngut ki balaman saw. Nakaleng jang ke Pakistan kalong, bakal sedang ya ke operation Gazab lil Haq, bat ru kala siat syaki jaka badan ki Taliban. Spokesperson jang Prime Minister jang Pakistan Musharraf Zaidi lakam bash kumbashis pa lai pulai ngut ki Taliban kilayap bat palak ars pa ngut kila mensa lakam ro baka Pakistan kala penpra ya ki ar penyau tuli ki pos sipai jang ke Taliban bat ro kila khandrup ya ki badan ha Chitral Khyber Moman Khuram bat Bajaur spokesperson jang ke Taliban pat Zabihullah Mujahid ulong baka Pakistan kala siat bom tani daka airstrike ha Kabul Kandahar bat Paktia Defense Minister jang Pakistan Khawaja Asif lepen bana daka open war persya ka sarkar jang Taliban kaduran line kadai ka ba araja ndrius ba khatwai kilometer kabalong ru uput usam balabu daka sarkar jang Britain hakisnam khat khandai spa hapdeng ki art likiri yakaba kajing yakajia ya uput daki paus nem menta karang ya haduk menta kising